hande o gagni Aliou kono feƴƴiri feƴƴiri parita ala gañiɗo min ni de quoi woɓe yani kore menen guine fulɓe guine men ɓe yani kore hay e goto mabɓe folade hay e goto kono hiɗa welti ber cippire gonno feƴƴiri noon si hilan welti boy par ce que mi sippirinde min gagnoto par ce que min puɗɗi ko tan o wallan tan jino kiyataɗo ka hono ka pundi ko winete ko ɓe yaafo e haala ha koye ɓe nanoɓe ɓe yaafo e haala ka par ce que noon mi warta wolirde fi fama quoi mais ɗum noon a wawa perdude énergie maɗa on 50% par ce que heɓatan no gollirtani moƴƴa quoi mais min gaynite hay goto gagnaki ɗon kadi alhamdulillah par ce que mi barma mi waɗa hikku andi ko ɗon ɓuuri wonde important par ce que sa waɗi hunde woɓɓe barma to mais min alhamdulillah toujours andi min mi souvent mi laaray ko woni yeeso kon par ce que hande aduna on ɗo ko minen fof komin sukaɓe darugol ko woni yeeso kon ɓuuri ko darugol ko yawti kon sellu ko minen suti yeeso inchallah minnima ɗo e hitande mi wonay top mi ƴettata ɗum awa haray on nani oɗo e hitande ɗo hitande haray ari yiɗen Aliou Boiro hara ka stade jano wonno wannan Aliou a jarama mi weltike mi yi ko waɗɗa kon mbeɗa yeeli kadi onon fof mi wanne on ɗon paasi makko ɗi yahon jokkonmo walde ɗon ko woni wadde ko yiyon ko woni wadde kon kadi siɗon humpa goɗɗo e bokko woni wadde kon kadi hara o wawi mo landade janggon e makko Aliou a jarama ok a jarama oɗo woni maestro am haray no woni ɗin ɗon ko oɗo woni jannowo mo maestro lei si può presentare gentilmente. Ciao, mi chiamo Ivan Marchesini, sono della Pro Fighting Forli dove si allena Aliou. Guarda kanko Ivan in tempo kanko woni horejo Aliou en on do una sola domanda, lei è soddisfatto del risultato? Sì, si può lavorare di più, migliorare perché Aliou ha delle potenzialità enormi, può diventare molto più forte di com'è adesso perché è fisicamente forte, di testa è molto forte e a mio avviso ci poteva stare anche un verdetto un po' diverso, dare una preferenza ad Aliou perché per me qualcosina in più ha fatto, però complimenti anche all'avversario perché è stato un match duro, un avversario molto forte e tenace. wo haray o indi kanko mo weltori ko yawadi kon o tamjini o neɗɗo makko on gaari makko no wawno folude nder muɗum kono may haray na kanko hikki yesso ɓe inni tum ɓe yani kore maestro grazie perché noi che veniamo da lontano vediamo lei comunque ci impegna, che ci insegna delle cose che a lui mi diceva prima che è molto riconoscente a lei e io che sono venuta mi avete accolta davvero grazie mille. Grazie a voi, grazie mille. haray en arno Forli fi yiɗugol e Aliou Boiro fi dingari meɗen ɗo haray jokkemo andon ko honno woni wadde ko honno gurna makko ɗo woni feƴirde Aliou a jarama me weltani a jarama mi weltima pos inchallah ɓay enen woni ɗo korop ɗo andi ko minete ko souvent enen wonɓe kaɓe enen foti wallidirde enen foti joɓɓidirde par ce que han minen mi waɗa ɓeɗo combat hara yiɗa mari sehlaɓe ɓe yahatake waɗira combat mais si a waɗe combat ɓe sikke souvent iɗa mari mbuuri ɗune nde wona ha ton a wallay goɗɗo gila wala a faami o yeehi o waɗi top ko woɗɗeji ta goɗɗo a faami mais min kadi mi weltiɗo boyi komi windanima kon jaabiɗala par ce que ba neɗɗo mo nanda machallah yo Allah ɓeydu walla yo Allah ɓeydu ko ɗum tumi ñagantuma par ce que woɗɗa windanaɓe ɓe jaabata komo tawi ɓe sikkayde e goɗɗum mais an ɓiɗa waɗiri goɗɗum neɗɗo mo nanta wota wowlugol quoi machallah yo Allah ɓeydu wallahi yo Allah ɓeydu haray musidɗam Sénégal fulɓe kolda haray men salmini o men arno yiɗugol e gaari moɗon ni haray jokke men fi andugol ko honno ko honno woni feƴƴirde Aliou o jarnama nder hitande haray maɗite e nder hitande min aray min yiiɗe makko kulat gon ko fina fama famina en arno jokkude musidɗo men o en e sayi si Allah jaɓi